usunyiwe mkhulu Khehlelezi usunyiwe Kaya kwindawo phokufuna kolojana wakho ngaphamile ezwi Lomzansi Sportise sibulise ngalixetsha wow ingoma ndakhulu ingceku zikaMdali zithunyiwe ikakhulukazi kulomhlaba magada ahlabayo ngalixetsha senkuba negama la chocolate kakhulu sithi isintu sethu wow madoda ke yasiqaba ngomvulo esike singahambi sedwa sike khona phake udokotela namhlanje umhla wamashumi amathathu ananye konyanga oqala ngo-2021 xesha lokubhodini amashumi mane anesihlanu ibithile insimbi yesixhenxe ngalixetsha seyivula inkqubo mkhulu masibulise dumani yadume ezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bhejebheje bhazona embadlahliziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimba nemkhonto okwazi igazi into abayikhala amanzi dictionary into abayithithi umndeni ngalo nyayo njengaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha dictionary sengiphakathi mfowethu ngibingelele kubo bonke abantu eSouth Africa Johannesburg eKapa lodumo eMpumalanga eBloemfontein eLimpopo phesheya kweyilwandle bonke abantu abasibambe kwi-app njengamanje phakathi eGagasini eThekwini sithi thina sanibonani molweni amen mbambo zone zeli njengoba sewuchilo mkholo wambi wethu namhlanje uphethe usodobe phethe usibiya mfowethu ke inkomo ezithi sibiya ngamahlala danke mfowethu mbukumbuku mfowethu ubhalondi ngiphethe indoda impela ethandazayo ibingelela abantu yaphila kahle la konjani hayi inkosi sasiphethe ngenceba noko iwakhe ngiyabona impilo ikhona no njengoba ubona baba leli kaBhelunde ngiyazi sekuzoba khona sozoba nalo emhlabeni ngoba uKhehlelezi bayiqambeni ukhona omunye umuntu ozoba yifake cha uyiBhelunde lokwesithelo sika Jehova Bhelunde indoda yomuntu le uBhelunde bareseko ngokuthoba kalixesha dokotela esibona imangaliso senzeka khulukazi utyelele ezinye amanye amaphondo ikakhulukazi iKapa lodumo sabona indlela uthando abantu abanika lona uthando abantu obanika lona wena wow mfowethu yabona mawuthi uthando ngathi uthando lungaka olomuntu lungaka luncane mfowethu eqinisweni lonke asiyithethe lento sithi inyani mfowethu ngidumile ngilandela igama lami noma ungazuzama ukuzenza uKhehlelezi you will never be uKhehlelezi nami I was surprised ukuthi eKapa mfowethu kuke kwama traffic kwamabantu mfowethu bathi ngeke lo muntu ngeke siyamfuna la kugcwala ngendlela esimanga ekhemisi ngaze ngafisa ukubanika izinto mahala ngento yenza decide on that same day ngathi you know what as all wonke ama Fridays ngizobe ngisebenzele eKapa as from Friday lo siya ku ngiyasebenza eKapa engisebenzele ekhemisi lami la kune chemist khona ukuthi ngiyithola indawo noma ngiyithola ngiyobhatanisa khona la bethu bezothenga ngibe ngiyahlola mina ngapha ngoba ayimfethu bangikhombisela ukuthi uthando banalo nase Joburg mfethu uzokhumbula ukuthi ngomhla ka19 kuyo lenyanga ngomhla ka19 February sivula ibranch khona inkonzo kaFire laphana ezobe iseGandhi Square laphana ngase Standard Bank building ibuilding elide nje elikhulu ngomhla ka19 siyayilauncha wonke umuntu eGoli sithi akaphume ngobuningi babo siyakhona mfowethu siyobe sikhona siphelele nakanjani mphulaphula ekhaya kuninzi okwenzekile dokotela ayisibona unyanyafu mfundini yabona uthando olubonisayo kumama wekhaya andazi bayothwala dokotela mfowethu imoto seyifana nezicathulo ke njengamanje futhi nako ngihamba ngenye lana ngiyeke ngahleka ngelinye ku Instagram umunye wathi uyanikhohlisa lo uyayiharisha ngathi ubuyazi ukuthi mina imoto I don't budget for a car imoto mfowethu mangidlulela nje noma ngithi ngiyayibukela uYouTube ngoba ngiyahlala la ku YouTube ngibuka izinto ezenzakala mangiyibona ukuthi wow this is a super car a performance performayo ngivuka nje kuseni mangifuna ngivele ngibadelele I just pick up my phone ngibafonele inhlalani ngicela ningideliverele le moto endaweni kanje ngiyayithanda inike nama banking details just like that anginandaba nokuthi kanjani imoto nje into kahle mawuthi unomuthi wemali kubantu qala wena ubonakale nawe wenza kangcono empilweni and I don't have to explain myself umuntu omazi uKhehlelezi no wayinomona ujikile manje useyasho ukuthi cha miyekeni lo muntu enza into yakhe kwixa lidlulileyo mkhulu sithe indaba ezinkulu ikakhulukazi sithi abantu kufuneke bafumane imveliso zika babukhehlelezi uninzi labantu xa sibheka kuma social network bayathi bathi mkhulu ngathi ngasibuyisa special into namkhulu andazi ke mhlambi noba olthando abalidingayo kuwe uzobanika na uthini mkhulu special siyadingeka ebantwini
Mkhaya naqala wangenza especially ngingahlelanga wayengaplaniwe namanje futhi ngiyabona ndiyathemba ngoba kaloku uJanuary yawazi bamde kangakanani mhlawumbe abanye abantu bebekusenzinyana this time ngiyaqonda mhlawumbe khona abantu nabo bebengayikwazi ukuthola ithuba bazokwazi balithola ithuba kule game. Okay, asisenze mfowethu special ngo-Friday. Asisenze special ngo-Friday and Saturday. Sithemba ukuthi bonke abantu abahola iqolo bazoba khona. Asikusho lokho mfowethu ukuthi ake ngingasho ngamasibomu. Ake ngingasho ngamasibomu ukuthi kula ama-pharmacy wonke akhona. I won't post, angeke ngenze live ukuthi ngikuphi. But kulo 2 days ngizovakashela ama-pharmacy awu-3. And mangifika abantu abazobe phambili abayoba nenhlanhla. Kunento abazoyithola straight from Khehlelezi. Straight from mina. Angisho lokho angifuni ukusho ukuthi yipi, but la oyobuthenga khona hlala ulindile noma yini. Khona into engiphatha kabi ke lobulobi. Ngathi umuntu ozothenga ngo-4,000 kuyaphezulu uzoyidomulela imali yakhe eyokubuyisela abantwana esikolweni. Ngaze ngehla ngathi 3,000. But abantu babesende 2,000 in. But laba abanye abawina, yazi sasinabantu abawinile abawu4. Abantu abapick up ifone bawu2 kuphela. Abawu2 isekhona namanje ama prizes wabo. Sizoqhubeka ke si-add kule special esoba khona. Sithi njengamanje sifuna abantu abawu4 futhi sibuyela kwabawu4. O5,000 abawu4 fanele ngibakhiphe. La ngizothi mina buyisela umntwana esikoleni mnika imali yokugibela. Ngizowehla futhi ngamasibomu. Ozospenda u2,500 kuya phezulu. Uyena ozoqualifya. Hayi ukuthi bonke sizotakula. So we pick up randomly. For the fact ukuthi siyazi ukuthi njengamanje sitarget abantu abeqolo in sizothi 2.5 kuya phezulu. Uyena ozoyithola sefonela alalele ekseni bayazi ukuthi sitholakala kuphi. Otherwise mfethu siyabonga ukuthi support abantu abayinika uKhehlelezi. uNkulunkulu azanibusise nabo bonke abangena ema-pharmacy wami. uNkulunkulu azababusise noma ungathenganga. Wes mawuthengile. God bless you. Madoda, uhamba noSotobe apha, uSotobe enye indoda kakhulukazi abantu sebe-recognize kakhulukazi ngomsebenzi yayo nanokuthi ke iphuma kwesinye isandla. Mfowethu asikusho lokho. Mina ngiyabonga kakhulu ukuthi ngisenabantu abafika bathi Khehlelezi siyakholelwa kuwe. Mkhulu siyayihlonipha imisebenzi yakho futhi siyahlonipha nesikole. Uma behamba bathi sirepresenta wena. Into ayenzela abantu abancomayo. Ngike ngamangala mangibona ngoJanuary bezombonga ngemali engango 35,000 rand. Ngathi hawu kanti uyazenza nawe imanga. Wathi lo muntu cha mkhulu ake ngikutshela iqiniso le ndoda iyenza sure ukuthi yenza lokho owathi kwenze. Aba ku Facebook page njengamanje ngiyethemba bayambona. Nokuhlola futhi angathi ungakusidedele ngelinye la. Sike sibahlolela abantu bezwe. Even though ngeke afike ngamashi angeke phela azafike ngamashi kodwa uzomuzwa mfowethu ukuthi uyaya impela futhi lapho kufanele aye khona and ngiyabonga ukuthi igama lami uyaliphakamisa noma yakuphi hamba. Sotobe mhlawumbe nakumproblopulopule yaqala ukuva ibhelini elikhulu madoda yaqala ukulive ibheluni mhlawumbe ke seziphi into oqinisekisa ngazo umuntu baxa ngabe ebheke nazo ingxaki ezithile uyakwazi bamncede kuzo bese umpha mhlawumbe nama direction naneyinamba mhlawumbe apho angakuthola khona. Baba ngiyabonga kakhulu ukuthatha le thuba okokuqala nje ngibonga ubaba wami udokotela ubaba wami Ehlahluba ngikhothambekela nje kakhulu nama instructions okuhlonipha umuntu sawafunda kuyena straight kakhulu ke sontweni make waprofita nje engazwakala uvela sukumame athi ayingeke angizwanga kahle so engisholo ukuthi njobe engiphakamisa ungiphakamisa usho ngisho ibandla esikulona lesithelo sika Jehova lazi kahle ukuthi makuthiwa wathi umoya awikhuluma into uNkulunkulu angayishona hayi into ehleze sitshela kuyona ukuthi ekhuluma into uNkulunkulu angashongo ngisho ukuthi umuntu uze ngani khuluma lento uNkulunkulu aseyishilo thandaza first so abantu abafikayo uNkulunkulu okwamanje bhuti wami usangakimi uNkulunkulu akathumile ingelosi cha kusakhona yena usanginikeza nje ukuthi lo muntu uze ngani then umuntu bese yaphila so engingakusho nje ngisebenzele isiphingo bafowethu la ngisebenzela khona ila ngitholakala khona esigodlweni sami nesigodlo futhi sengisivulele seKhehlelezi njalo bekuyikhathi zabo lesithathu because abantu bezwe Lomzansi bakhala kakhulu ekuthenini bagcwele umhlaba wonke kuyafunakala futhi nakhona ukuthi sibatholela eKhehlelezi so la ngitholakala khona kusendaweni lesiphingo siphingo la ngisebenzela khona
Bekuva kahle kakhulu khona mhlawumbe bathi ngikhulu siyacela into abane ke mhlawumbe ukusibhekela esibambe nje ababili kuphela mhlawumbe sizokuyiqumbela ngiyalixayisha useniqubeni sekubulisa molweni ekhaya ngiyabingelela njani sikhona mhlekazi account kunjani tata siyaphila kubani kweyiphinda ufuna ukuthini komkhulu ngicebo ubani Ncebo indawo yakho kuyo ngathi ayikho inhle emfundini yazi sekunjani yes ubani ekwiphinda Ungcebo ukaMashakhe uthini kumkhulu hayi bengingenele kwindomando elukunde Dr Pelunde Ngosi mhlekazi siyabulela kakhulu hayi nakanjani bafuza bafumana ecaweni ngalamini yecawe nakanjani Dage mhlekazi alright sikhule sibamba umunye futhi sibamhlabe ngabothi uthi bebulisa ke ufuna ngicela mkhaya yeah khawumfake manje ufuna ukuhlola noma bawu 3 ufuna ukuhlolela okay noma bawu 3 nje sike sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini akhuluma nawe amen yebo ba sikhona kunjani tata yes baba uthele ngonyame Teta mshelezi. Oh, network yabetha. Zola mfowethu. Yabetha network ngapha la cala sengonyameni. Asikhole phambili sithatha umnye futhi sipho mhlawumbe ngakuthi nisenqubeni igama la Chocolate Cross City isinto sam uphulaphula lakho elingunqa phambili izwi lomzansi ngalixesha. Masikubulise moleka. Yebo saw sikhona ngamakhonto kanjani ngibane kwephinda. Ukuphumanda wonde. Mase balikhulu wathi umoya ingcwele awulinde 2 days bese uthatha ikhandlela eliyelo nelimhlophe then ukhuleke kulona wathi uJehova ezulwini yazi mhlushwa imimoya mawulokuthi ukhona wathi kimi kukhona isikhathi la wena uma uboniswa khona izinto uboniswe zenzeke njengamanje sekuhlala amaphupha kungawaqondi wathi uJehova ezulwini uma wakho straight okuzalayo bekufunakala njengomuntu okobe ngathi naye uthatha lento yokuthwasa kodwa lento yehlala kuwena ngizuhlushe imimoya mawuthi lokuthi ukhona namanje le moya engakuhlalisa njengomuntu ngathi nawe ungabuhlale wedwa uthi hayi awumudingi umuntu eduze kwakho wathi uJehova zwini impela namanje baloko sikhuleka sisi le moya ikuvalela izinto zakho njengamanje mawuthi uphatha into ezimali wena sisiyahamba kwena isahlala ikhuluma nami ngizwe amen kukhonza ngokuthi njalo la impela iyona ngifika ngoba nje izinto baba kwamkhulu sixabana nentenge lalela sisi uma ngikhuleka la eloko ekhuluma usibiya uthi umoya ngcwela ngireverse calendar ngifuna icalendar ngathi mangifuna icalendar ngifunani wathi uJehova asibuyele silandele inkinga ukuthi yaqalaphi 2017 kwakumhla ka14 kuNovember sasibheke kuKhisimusi Jesus my Lord khuluma nami ngiyakuzwa wathi uNkulunkulu kukhona inkati elake lahlupha laze la uhlupha ngisho endlini lapho wena uhlala khona wathi uNkulunkulu wasezulwini mangihlushwa lelikati ngihlushwa into eyiselesele elake lagoloza ngaphansi kombhede lapho wena ulala khona wathi uNkulunkulu man sisi ibuyisisa lento kahle wena uke wahamba ngo2019 ngale date engishoyo wazi wawufika komunye umuntu osebenza ngechibi wazi wakhipha amagama ukuthi angeke mina umuthi awungisebenzeli kodwa kube ngcono isiwasho wathi uJehova noma nisisi khona into ephendulwe kabi ngoba ngihlushwa into eyithuna elibhalwe kodwa lelithuna 2002 angazi ubani washona ngo2002 ekhaya kini wathi uJehova ngikhuleke kakhulu wena sisi uphathisiwe kukhona umsebenzi wabantu abadala ohleli kuwe angazi ukuthi ubani lo muntu owadlula emhlabeni ekhubazekile ekhaya kini ngoba ikhona lento kwembathayo sisi njengomuntu angathi wena unukwa ngisho ubuthakatha abantu kwesinsikhathi abakuthandisisa ukhulume nami ngizwe sisi ngoba uyakhuluma umanikeneki Jesus fine yavuma umkhulu wami lalela wafika lalela sisi ungabisakhala wafika kimi ngizokusiza mahala free of charge kodwa mawufika ungiphathele uSaudi uyangizwa ngithini lo Saudi ozongiphathela wona ungabi rough ungiphathele uSaudi of fine
kukhona into okufanele bese ngathi sidlula kuyona qala bese ngathi lo South ngizofika ngikwenzele wona bese siyoshaya iphambane ezimbili kodwa ngasemnyango enkulu endlini enkulu lapha enithi nina ngena khona ngazi mina ngizohlala kuyona noma ungena abantu abaningi nomnyango noma ngena wena wedwa kodwa ngizweni iphambane eminyango ngathi baningi njengomuntu angathi ngathiwa i-main door la ungena khona abantu. Okay. Thank you. Ngifike Verelem. Everelem sis, Everelem. All right. Okay, kusikakhulu mama siyabulana kakhulu. All right, dokotela yeah, asike siqhubeleke phambili sibheka mhlambi ke next week ke mkhulu ngicela ukukutsho okwemoyeni inqubo yonke kuzobe kuhlola. Thank you buti ushendo de. Inqubo yonke Ngilungiselele ke Kapa ngilungiselele ke eGoli ngolo eGoli ngizobe ngikhona mfowethu abantu ababhuke. Ngizobe ngiseGoli ngolwesine mangisuka eGoli ngibheke eCape Town. Ngilungiselela khona ngilungiselela futhi nenkonzo yangomhla ka-19 February. Uzokhumbula ukuthi ngomhla ka-12 February sonke sibheke emanzini. Umuntu uphatha 150 wakhe ukukhokhela itekisi ngoba abantu baningi kakhulu. Sengakhathala ukukhokhela amatekisi mangiqeda lapha ngiphuke abantu futhi. Bakuthuke akhohle ukuthi umuntu umgibeze futhi mahala. Uyayizwa leyo nto. Umgibeze mahala amnika ukudla kwamahala aphinde futhi ku social media afika kugxeke. Sengikhathele kushisela abantu impepho ngoba bayogula kakhulu bajike uzolashwa yimina ngoba umuntu ufika kakhulu ukuthanda kwakhe la. Ngabuye futhi mayisegula hayi mayisegula ugula yedwa. Akasabaxoxela abantu ukuthi hayibo naphu ngibambeke ugula yedwa izinto sezimnyama kanti akhohle ukuthi wakhuluma kabi la umuthi ola thina abantu abanjengathi abahlola siyokutshela ukuthi yazi wena ngelinye ilanga khona lawa wakhomenta khona wakhomenta kwakungafanele ukhomente khona kwasuyabambeka kanti abantu abakwazi ukuhlola mfowethu ngiyafisa ngelinye ilanga sike sifake isikolo sokuhlola ngoba baningi abantu la ko YouTube abathi bayahlola kanti bayasala endleleni mase kuthiwa silandela ngomoya ngiyangifisa lokulobu ukuthi ukufika esontweni uvakashi ngiyengibavalele bona osibiya ngoba babona sebengathi babukhali kanje ngithi bafana ngeke anikahloli kusafanele nihlole umuntu nimtshela inkinga ukuthi uze ngani yini into umsuse ekhaya into engizoyisho mfowethu abafuna ukuhlola mfowethu eThekwini ngizoyishiya inamba la abasizi bami ngiyobanika khona inamba zami uma uzizwe zami inamba uthi ayibanjwa mfowethu ngiyacela ukuthi abantu mfowethu khona usibiya nakho futhi kusasuke kusase right mawuya kusibiya udukanga ngoba usibiya naye uzokusiza mfowethu uzokusiza kwangempela futhi hamba uye kusibiya usibiya uzokusiza futhi yena kabizi ke usibiya mayibona ukuthi uyahluleka uyakutshela ukuthi cha ayisengangamlena ake ngikudlulisele ngale kumkhulu uye kuyena inamba yami lapha engitholakala khona mfowethu uma ufuna ukwenza iappointment it is 072 1234 976 siphinde sithi 071 130 7808 siphinde sithi 063 051 7641 abasegoli 066 00 266 33 mfowethu asiphinde sikugcizelele lokho mfowethu siyabonga ukuthi ubacelela abantu especially sizobe si Friday and Saturday kungenzeka ngene noma ikuphi leyo pharmacy mangena lalela uJesu mayingena kwelinye izwe wendlalelwa amasundu phansi kukuwena ukuthi ufuna isibusiso uma ufuna isibusiso uyasiguqela phansi ukuyokusiza kangani uguqela mina uhlula uguqela umkhwenyana wakho endlini ilento engishumayela esontweni sibiya biza inamba yakho mfowethu ngoba baningi abamfuna ukukhetheleza abamtholi kodwa mawufonela usibiya ngiyacela ungasho ukuthi ngicela ungiphumanzele ukhethelezi lutho ufonela usibiya hamba omuzi ukuthi uyayishaya yini lento uzofika ubheke imkholo futhi utshele nabanye ngoba akumina ngedwa inyanga mfowethu ziningi inyanga abantu abayeke lento ukuthi bahlala befuna ukhethelezi akumina ngedwa futhi konke kunesikhathi sakho usho kanjalo umshumayeli 5 uthi konke kunesikhathi sakho baba ngiyabonga kakhulu bebevele befona bablo ibhelundo liyimile velikhukhumala mase siya isicela ukhehlelezi baba ivele lehle shone phansi sobazalwane cha nje bese ichazile umkhulu mani ngamtholi wozani ngapha nizosizakala la last time akwayikhuluma lento ukuthi bazalwane sukani kuyena asibizi thina kodwa ababizayo abanemali abaye kuyena uzoba attend siyacela kakhulu abazalwane benze lokho inamba nje iyodwa ngizoyikhipha 078 710 710 7935 7935 078 710 710 710
7935 7935. Uzokhumbula ke ukuthi lobi mfowethu bayazi abantu ngo4 o'clock ekseni ngiyaqhubeka ngiyahlola mfowethu ngizwa amandla. I feel the power. Kukhona into engizwe ngibatha ukukhuluma naye umuntu nje kuphela uyosinda. Bonke abantu akade bengibuka ku Facebook page uNkulunkulu azanibusise siyohlangana ekseni ngo4 o'clock kushubile mfowethu bacupha ama-alarm batshela abangani bami ngifuna umuntu othi ugxeka uKhehlelezi phone la sibone ukuthi ngeke ngimtshele inkinga zakhe ngimtshele zikabhoqo ngizomtshela impela futhi njengoba kunjalo ngibathanda abathandwa kalapho mfowethu siyodibana ekseni otherwise inamba ka ye landline 087 550 1177 bagijime njengamanje asihambeni siyohlangana ku YouTube baye ku YouTube abantu ngicela bangipressele ibutton elisho ukuthi I believe in you Khehlelezi ngiyakholelwa kuwe ibutton ozoliciphiza ku YouTube under uDr Khehlelezi ibutton elithi join. Okay, mawuthi join Khehlelezi, whenever you are praying, don't forget to mention my name. Whenever you are releasing a blessing, don't forget to mention my name. Press the button and join or subscribe. And Dr. Khehlelezi, you will see your life will never be the same again. go see boss, you will go see God. Cool. Lomzansi